itanu. Kayishema amakipe rero ayobowe n'abasifuzi mpuzamahanga babagane bawe na William Oloya. Niyo mpamvu navuga yuko FIFA ranking anga idakora ari igitego kimwe yazanye Ahmed Mohamed Adel muri tano. Reka tuyahe umwanya hanyuma asoke benimo na qualification ya AFCON. Ikaze nanone rero kipe y'u Rwanda itangira mubona baza kuza kuyabyaza umusaruro, ndavuga gutsinda ibitego. Jean Gilbert chomeka umupira muremure ashaka Dushimana Olivier Muzungu, atasaba Dushimana Olivier Muzungu tera centre hariya. Gilbert upira afata shot ariko Muhirekeve chomeka umupira muremure ashaka Dushimana Olivier Muzungu, atasaba Dushimana Olivier Muzungu tera centre hariya. Gilbert upira afata shot ariko gutya wugarira biraza guha amahirwe rero u Rwanda bwo kuba rwabona ibitego. Attention, Ruboneka Bosco récupère umupira, Ruboneka Bosco chomeka umupira ashaka Olivier Muzungu. Muzungu Olivier wije neza akora control neza ari kuguru kwiryo atawufunze awushaka kwiteze poto umuzabu Suretero yibari yamenya umupira unyuze. Amavubi kimwe Djibouti ubusa. Amavubi Ruboneka Bosco umusore w'Igatsibo hariya azamukana umupira na control rimwe kabiri gatatu. Olivier Muzungu bamuba passe y'amazi nawe yageragezaga kuyikontrola ariko kubera ko umupira n'ubundi wajyaga mu izamu, umunyezamu w'ikipe ya Djibouti ntabwo yamenye ibibaye. Slight Luima ntabwo yamenye ibibaye. U Rwanda igitego cya mbere, aggregate igitego kimwe kuri kimwe. Amavubi yongera gushimisha abanyarwanda. Nabivugaga ko ntabwo iminota 40 nziza cyane avec précision. Chantre yagereka ajya kuri deuxième poto. Mbonyumwami Taiba ndetse na Mugisha Gilbert bose bateye bashaka guserebeka ntibakumvikana. Taiba tera umupira ari kutucajuriza uburyo bundi bw'uyi shot yitakumye. Shot iratera kuri metero 21 uvuye ku izamu rya Mwawenayo Gad. Mwawenayo Gad ari tunatuna mu kirere igira nk'ipusi yari yakoza imitwe y'intoki gato cyane. Umupira atawushyira muri kona. Save ya mbere igari ikipe y'u Rwanda mu mukino. Gada confirma rero ko uwitwa Pasi afite akazi gakomeye no gukinira imikino ibiri mu rugo, nta déplacement bigeze bagira ngo baragira umunaniro, bari fresh ku buryo mukino uyu munsi bagomba gutsinda ibitego byinshi. Dushimana Olivier Muzungu kuri attaque rapide. Olivier Muzungu aragucenga. Olivier Muzungu shot amwita Olivier Muzungu yongera guhagurutsa abakunzi b'ikipe y'igihugu Amavubi. Passe ya kabiri decisive kuri Ruboneka Bosco. Olivier Muzungu tera kuri deuxième poto hariya atsinda igitego cy'umwataka kabisa, atsinda igitego cy'umwataka. Yongera kwibutsa abasore bose bakina bakomoka i Rubavu ko Brazil igihari. Yongera kwibutsa abantu ko Rubavu igifite abakinnyi. Control rimwe kabiri gatatu yorientamo rimwe kuri shot ry'imoso hariya. Umuzamu Ruima Slight umupira ntiyamenya uciye, arabwira ati muretse mbanza nshyiremo akantu. Atera Afrika yari yabibutsa ko ari umusore w'Urubavu. U Rwanda 2 Djibouti kimwe kuri aggregate. Kano kanya tuvugana u Rwanda rukaba rwageze mu mikino ya round ya kabiri. Olivier Muzungu adaboringa muri uyu mukino. What striker today! Olivier Muzungu rero atera Afrika hariya ahagurutsa stade nanone. Ahmed Yusufu Dadzi tisha moya tisha mbili. Dadzi shot ariko Ahmed Yusufu Dadzi tisha moya tisha mbili. Dadzi shot ariko kuri attaque rapide. Mugisha Gilbert ndetse na Niyomugabo Claude na centre. Attention hariya Bishobokaga ko bahita babona igitego ariko umuzamu n'umuzamu mu by'ukuri ubona ko arakurikira cyane, arabyumva ko Taiba yaramuri inyuma, urabona ko yabyumvaga ko yumvaga imirindi. Gilbert Mugisha arakadagabanya ikibuga comeka umupira kwa Ruboneka Bosco arde pass umuntu hariya. Attention Ruboneka Bosco aragabanya ikibuga Gilbert Mugisha arakadagabanya ikibuga comeka umupira kwa Ruboneka Bosco arde pass umuntu hariya. Attention Ruboneka Bosco aragabanya ikibuga
Mwami Taiba akina na Gilbert ku ruhande rw'imoso. Gilbert atera kontrole Terexirera hariya akora kontrole neza. Mwami Taiba akina na Muhire Keve. Mwami Taiba akina na Gilbert ku ruhande rw'imoso. Gilbert atera kontrole Terexirera hariya akora kontrole neza. Mwami Taiba akina na Muhire Keve. Muhire Keve yawutefu bava kwa Ruboneka Bosco. Shot ariko Muhire Keve yawutefu bava kwa Ruboneka Bosco. Shot ariko atandatu. Urumva ko ibyo byose bisaba abakina. Atasiyo hariya Kagege kakajya ku ruhande rw'iburyo. Uwitwa Jean Gilbert Kagege atera santere hariya. Twizerimana Onesime urabona ko yakoze action irani byo ni offside. Ko Twizerimana Onesime hariya nibura yaza kuba atigeze agira uruhare muri umupira kuko yashatse kuwukinira nayo niba ari action kuko Mutaramu u Rwanda rukaba rutatsindwa igitego. tera santere hariya. Mutaramu u Rwanda rukaba rutatsindwa igitego. Tera santere hariya. Gusesa inshundura n'ibiracyari ikibazo. Ruboneka Bosco. Twizerimana Onesime akina neza kwa Muhire Keve. Atatera pase kwa Gilbert. Atasiyo umugisha Gilbert. Ariko Gilbert. Atera baro igaruka muri petit surface. Abadefenseri nka Besiyadi bararyama ntibawufatisha neza. Uwitwa Twisenga Risere Tuguma wari uhagaze neza kuri deuxième poto nta kidakoze uretse gukora kudepoza gusa agapireta agaterekamo yongera gusatisha udura ku nshuro gatatu. Amavubi bitatu Djibouti ubusa. Amavubi banongera kwerekana ko yiriwe ahandi ariko iri joro irayaro mu Rwanda by'umwihariko hano i Kigali ari kubera uno mukino. Imbere rero y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Arsene Tuyisenge alias Tuguma yongera guhagurutsa abakunzi b'ikipe y'igihugu Amavubi atereka na Perezida wa Ferwafa Munyantwari Alphonse bose bayikomera amashyi. Olivier Muzungu ndetse n'igitego cya Tuyisenge Arsene Tuguma abakinnyi bombi ku munsi wa munsi wo gukina mu mpera z'icyumweru kugira ngo bakomeze